Like a festival to born. But to pass it to consider sentence in the great Mapolis. Kill them with you, Gibbon. But I festival who might have away. Let's say some police are coming. How Morenaka? For the high feet. Joey. Chikalaka, I let it up at silence. Amarangan, Lemehala, Telegitly. Oh, what did you look at the Sahadi Palo? Signati by Mehala, Lemaranga. Don't look at the book of Kenyan Chankani. Basia is a chapatrocosing has a rocatuso. The sebeletsoe can you let it sing? Panayadi passport, birth, the death certificate, identity driver's license, Cholojua. Hlaheloe le hot nyonya tepa ya mehala le marang-rang. Mapoliseng a haufi kapa nomoro ya Econet ya 143 mahala. O pholisa maphelo a senang molato. Econet, inspired to change your world. O mametse mo Africa FM. Ka moya, marang-rang le ka phone mo Africa FM sa setjhaba ka setjhaba. Labone baking and tumelle motemote kinke monyetla ke hoa madume ke bo ke khomo hloela haufi hohle mo o mametseng a phutsalatso ya mo Africa FM o le hona te ke bo ka khomo ile ha re kena ka hare ho nako ya hora ya ditaba le bitso la ka ke diteboho hlakane ke simolla ditaba tsena ka ho balla bohashana ba tsona. ABC News ya America ere mmuso wa naha eo o le tsholong la kentelo ya tlatsetso ka batla keshwa modimo a hana Econet re batshetsi ba yona ba ele hloko maorelamo fumana pitsa ya ditotla le ntjhafatso bakeng sa kalafo ya batho le diphoofolo mafung a kantle le ka hare ho mmele ho phekola asthma ho thibela botsofadi le ho matlafatsa ba imelwang ke ntwa ya lehlanahlana. Ditaba ka botlalo ka batla keshwa modimo a hana ena ke polelo e tshitsithilweng lenanong la puo ya Sesotho ka Labone lena e hlalositseng e bua ke lehlatsipa le phonyohileng lefu ka mekgwa e fapakaneng. Bamamedi ba lona ba itse polelo ena motho e bua ha bona hore o phonyohile kotsing tlhaselong le bokuding hara tse ba di lokodisitseng mme bare e fela modimo o hanne hore lefu le mmetse motho ya jwalo. Ba itse dipolelo tse tsamayang le sehloho sena ke tse reng mohau wa modimo ke kwetsa ha ke a phela ke tshopotse ka batla ke bona mahlo a seboko tleneng tsa tau ke phonyohile ka lesoba la nale hoja ka setlole nka be ke shwele ke boemong bona mo mohlomphehi mohlophisi he Moholo a itseng o dumela hore modimo o hanne ka yena ka le reng o sana le mosebetsi o mongata wa ho hulisa bana ba hae ntle ho moo ho na le wa setjhaba o kenyelletsang tlhophobotjha hara e meng ntle ho moo a supa hore mong ha dikotswane potsane ke e monyaneng a se a bonela lefu haufi modimo a hana mme mona potsane o bile a re lefu le ne le batla a fugalle lefatshe lena Dr. Motswahae Thabane a le ntweng e kholo ya dipolotiki ha mahlothe yena a lebelletse ho bona ho ntjhafala ha Lesotho pusong ya Monghadi Mathibedi Mokgothu e tlang ho tswala ke dikgetho tsa 2022. Ditabeng tsena ho bonahetse hore batho ba bangata ba na le dipotso tse ba reng modimo o hanne hobaneng na ke ka lebaka la hore ba lokela ho sokoloha pele ba shwa kapa hona le se ba lokelang ho se qetela lefatsheng le mehlala e meng e ka balwang ho tlaleha Mathabo Tshobokwane. Malapa a mabedi a metse ya Semonkong le Qacha Seneke a fumane ditjhelete tsa beng ka ona ba neng ba sebetsa merafong e Simplus number 5 le Khaitonville Afrika Borwa. Bobedi ba ona a re tjhelete ena khale a e batla ka dilemolemo empa Pula Madiboho e a thusitse ka pele hoja a ne a isoe lebelle ka mabaka ana a leboha ho menahane. Pula Madiboho minus hope
e fumaneha ka pitseng ya ditotla mokatong wa pele Carlton Center Room 109 bookameding ba monghaditsholo Simon Tswedipe, mme dinomoro ke 64 11 1394 bakeng sa ditjhelete tsa merafong. Ho tlaleha Mathabo Chobokwane o mametse phera ya Phutsalatso Afrika, Phutsalatso ya modimo thulare ya setjhaba ka setjhaba mo Africa FM ya maobane ya kajeno ya hosane le ya kamoso e fumaneha ka moya ka marangrang le ka mohala. Moahi wa Tshenola ha moeketse Mothobi Maseru o re o thabetse hore mora wa hae ya nang le lefu la hlooho Tshidiso Setenane o matsohong a nepahetseng mme o bolokehile. Mmakgotso Setenane o re mora o monyamelletse hae Tshenola ka Labobedi la beke e fetileng. Kgopolo ya eba hore o tla ya a kgutle jwale ka mehla hae a itsamaele a kgutli ka mora matsatsi a mane. O re mora ke motho ya nang le lefu la hlooho le neng le mosimolle a le habo ka mongwaha wa 2017. Yaba moo a thobelang lelapa ha tla fumanwa a le setsing sa kokelo ya batho ba nang le mafu a hlooho sa Hlabisi se Durban Afrika Borwa ka mongwaha wa 2019 a se a dula diditshwene morung. O re le ha thabetse ho fumana hayo mora yena o mpa a hloka mokgwa ho finyella sebakeng se a leng ho sona, empa ha o ka ba teng o tla fihla. Mohlankana eo o ne a latwe Afrika Borwa ho kgutlisetswa hae ke ba Monate Transport ka mora ho utlwa motswadi wa hae Monghadi Setenane a hoeletsa Phutsalatsong ena hore o hlola ho ya molata naheng eo ya Afrika Borwa. Ho tlaleha Mathabo Chobokwane. Setjhaba sa Matedile ha Pokola Mafeteng se re se inehela ho modimo o matla ohle ka mora ho bona matla a thapelo ho e mong wa baahi ba motse o ya neng a kgathatswa ke thokolosi e ileng ya lelekwa ka thapelo ke e mong wa baprofeta ka Phupu monongwaha. Mokhanselara Monghadihanyane Ramantshane o re ba ile ba kopa moprofeta eo ho tla rapela le bona motseng o bekeng ena mme ba qadile ka lapele la yona. E mong wa baahi Mmakatliso ga lefifi o re o ikutlwa a matlafetse haholo ka mora ho rapellwa bekeng ena ka ha a ne a se a ena le bokudi bo seng bo mo etsa hore a tsamaye ka lere le ha a le tlase dilemong. Ho tlaleha Tshidiso Thulo. Mohlankana wa bobete Olantu ha letima o belaellwa polaong ya batswadi ba hae le setloholo sa bona se dilemo di tsheletseng bosiung ba Laboraro lena. Morena Matlotlo letima o re o tlalehetse hore tsena mohlankana ya belellwang o di entse ka dibetsa tse kenyelletsang lehumo le fumanweng haufi le setopo sa Mmai ka mora moo a ikwalla ka tlung a se a lemaditse e mong a bileng a potlakisetswa setsing sa kokelo bosiung boo. Ho tlaleha Tshitjanyane Teanye. Sewa sa COVID-19 se tsheheditse lefatshe ho ba bang ba fellwang ke mesebetsi ka bongata bo boholo, mme taba ena e nyolla ditlolo tsa molao tse neng di sentse di le teng tse kenyelletsang ho ikgapela ditjhelete tsa setjhaba ka bolotsana. Keletso ya Mokgatlo wa Lefatshe wa Bophelo WHO ke hore motho ka bomong a nke boikarabello ho ipoloka ka ho rwala semong kwana, ho hlapa matsoho kgafetsa ka metsi a phallang, ho oba ho ba hara tshubuhlellano ho sa hlokahale le ho enta ho fokotsa sekgahla sena. Taba ena ebile e nolofaditswe ke khamphane ya mehala ya Econet ka hore batho ba lefelle ditshebeletso ka marangrang jwalo ka metsi, motlakase le ho reka ka ona, diputheho di tshwarwa ka ona, hara tseo ho oba ho kopana le batho ba bangata ho sa hlokahale. Econet e boetse e kentse seabo se seholo ho buisetsa ho batshehetsi ba yona ka hare ho nako ena e thata ka tlhodisano ye batho ba ntseng ba ikgapela tjhelete e tlang ho ba tswela molemo nakong ena e mpe. Econet e hlokomedisa basebedisi ba yona ho ela hloko maorelamo a batlang tjhelete ka thetso ya hore ba tla hapa ditlhodisano kapa hona le data e ntseng e fuwa batho ntle ho tefo, empa ho se jwalo. Ho sa le jwalo,
modula setulo wa kopano ya bahwebi wa sesiu sa letshwele le betapoho o thusanang le mmuso wa Lesotho ho fumana ente Monghadi Matekane o kgothaleditse setjhaba ho enta ka ha e le teng ka bongata, mme Mosotho o tla hopola hore sepheo sa ho enta se hlalositswe ke Nakosek e le ho fokotsa sekgahla sa sewa sena se timetsang batho ka sehloho. Ho tlaleha makgauhelo tlowe. Motlatsi wa molaodi wa sesole sa Lesotho Major General Thupa-Kubu o re Sadaka e tla romella sesole se tlang ho ya boloka kgotso ha serankana sa marabele se fekiditswe Mozambique. Tsena Major General Thupa-Kubu o di buile lenanong la tsetha ka Laboraro lena ka Phirimana. Major General Thupa-Kubu o re masole a Lesotho a dula ditenteng tsa ona nahathothe Mozambique a le tlasa tlhokomelo ya naha ya habo ona ka ditjhelete, mme Lesotho le tla fana ka tlaleho ya tshebediso ya tjhelete eo ho Sadaka e tlang ho kgutlisetswa. Tabeng ya hore Lesotho le ile mo ntwa e se e fedile e hlanakuwe ke sesole sa Rwanda, Major General o itse ha se nnete Mozambique ke naha e kgolo haholo. Rwanda ile ya kgutlisetsa ka mmuso ntorotswana e le nngwe fela, ka ho mosebetsi o sa le mongata ho pota naha eo ho lwantsha marabele ao a masolomane. O re tlaleho e a e fumaneng ke hore mefilibiti e mebe haholo naheng eo e thatafaletsang sesole ho bona digadisa le tjaro, empa ba tshepisitse ho e hlana ka senna ka ha ho bile ho romelletswe masole a thata a nang le boiphihlelo a kwetliseditsweng maemo a jwalo. Ho tlaleha morao hlephe ho sa le jwalo, phala ya sesole sa Lesotho Captain Sakeng Lekola e re mokgahlelo wa mapomelo wa sesole sa Lesotho o tsamaile ka Laboraro lena ho ya Mozambique. O re ona ke mokgahlelo wa bohlano o salang e memmerao. O re ke sesole sa Lesotho, Afrika Borwa, Botswana le Tanzania se romelletsweng naheng eo ho ya namolela sesole setjhaba tshwarelo ho dingangele tsa dikgukguni tsa masolomane tse ikgapetseng karolo ya naha eo. Ho tlaleha Mpinane Thulo o se o ka lefella ditshebeletso tsa Mo Africa FM ka sepatjhe fono o le kae kapa kae neng kapa neng nomorong ena ha ho letho 665 le ha isele ho akgela ka mokotleng ka sepheo sa kgodiso ya ona. Re fetela ho tsa matjhaba tse hlahang USA di re mmuso wa America o letsholong la ho enta setjhaba sa naha eo ka sematlafatsi sa COVID-19. Sena ABC News e re se latela hore ho fumanehe dikgweding tse 2 ka mora hore ba entwe ka Pfizer ye ho fumanehileng hore e ne e sena matla a lekaneng a ho thibela tshwaetso ya COVID-19. Basotho ba tla hopola hore nakong ya kentelo ya pele ho ne ho ile ha ba di dikgang tse reng di ente tse neng di kgothaletswa di entswe ka nako e kgutshwane bo sa tlwaeleheng etsong ya di ente tsa mafu a fapakaneng. Ho tlaleha lehakwe la ditaba. Re fetela ditlalehong tsa bafuputsi ba ditaba ba Mo Africa FM diterekeng. Mohalesuku modula setulo wa lebatowa la Taung number 56 ka hodisi Monghadi Kgabanyane o re motlatsi wa letona la thuto Ms Maletse Malenkwane o fane ka setulwana se mabidi ho mohlankana ya dilemo di 5 wa matshwareng Taung ka Labone lena. Ho tlaleha diteboho hlakane ditjhaba kaofela di tsamaya se le se seng ka lebitso la modimo wa sona, empa rona ba Mo Africa re tla tsamaya ka lebitso la Jehova modimo wa rona ka mehla le mehla. Miki ya khaolo ya bone temana ya bohlano. Momamedi ditaba di fella mona ke boetse ke di phethela ka ho boela ke o phetela bohashana ba tsona. ABC News ya America e re mmuso wa naha eo o letsholong la kentelo ya tlatsetso. Ka batla ke shwa modimo a hana. Ikhonate re batshehetsi ba yona ba ele hloko maorelamo. Momamedi
Memmente homo sic transit gloria mundi exaltate adeu. Re fetela nakong ya moqapollo mme Makgawelo Tlouwe o sentse a eme meemo haebe e tshokgotso. Mashoto ha ke mona le kgale ke bile ho re ke lona tle monna bole ke o etsalang tlo ka tsona ngwana go ngwanaka a ko bone kgobo ya ngwane nona e hudile ha kakang ebe o ngwetse ka nke ke etelleng mamme o bapatsa le mo Africa FM sena ke sona fela se mo ya se sebele ka mo Africa tlafatsa lo matlafatsa puso e ya ba bizitse le leng tsena go dula nako tsohle wena mo Africa FM ebile e na le boepedi ditebekeng tsohle tsa mosong metseng le metsaneng wena bapatsa le mo Africa FM o hodisa gore ke rege sekolo moga kapa boitshupo ba hao jwale ke ba fumana jwang letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle mo Africa FM seyalemoya sa setšhaba ka setšhaba. Mameru Africa le nna ke o dumedise hele ha re kena jalo horeng ya ditaba ke se ke ntse ke na le Captain Sakeng Lekola ya tlo bua ka mokgahlelo wa bohlano o sengwile Mozambique. Captain Sakeng ke ya wa molanda te horeng ya ditaba ntate re utlwile hore mokgahlelo wa bohlano o se o tsamaile e se o ka hopotsa mmamedi hore na e se le palo e kae kaofela e kabang e tsamaile ya masola ile mo ke a le wona ke tla hopotsa wa setho ke hora go latela keto e ileng ya ke sa batle le tsa ona le setho le tlise dinomoro tse kae dipalo tse kae tsa dithosa sesole mo Mozambique ho ile wa hlalosa ke palo e ka ba lekgolo le 25 jwale e fela ho jwalo palo eo kaofela e fela e se ithita ya ntate na e ka ba le khahlelo ho ketela o tsamaya e leng hore kaofela ba felletsi palo tseo tsohle tse neng pibile hore di lebe mo naheng ya Mozambique di felletse hona jwale ya ntate hana ha o hopotsa mmamedi ba tena ba ntse ba tsamaya ka mekgahlelo je le baka ke lefeng ke a leboha a hlile se sole se jwa le ntle hore o bontso na ditaba tse di dintse di lokisa le bana le sefofane se neng se tlo re nka empa ka go tsena nka hlalosa go se sole se jwala se ya mosebetsing a se se tsamaile go ya ntate ba tla ya pele e le maphapela ba tla lo isetsa ba bang go batla ba fumane ditaba di le hantle ke le boemong bo nepahetseng ya ntate jwale beng ba se ba latela jwalo ga ke ba tle ba tsamaya le dithoto le dithipa tsa bona ka go fapakana ga tsona ho jwalo ntate
e le hore thepa le thepa e tla tsamaya hore e tsamaye le ditho tseo tsa masole ka hola taba e nngwe ke yone ya hore jwale sefofane se neng se re thusa se ne se nka le yona thepa jwale ebile se ntse se thusa le dinaha tse ding hape tsona tsena tsa satake tse isitseng masole moo ntate re utlwile ditabeng tsa rona tse hlahelletse maobane sethetha e ka re qholotso e teng ke ya meru e bonahalang e le mengata haholo ho e sitisang hore ba bona dira di sa le hole e ka ba qholotso e nngwe e ka bang e teng ntate ke efe ya le wa mena ha ya Mozambique a sena ha e tshwanang le ya rona ke hola le ditaba tse kang tsa boemo wa lehodimo ntse ka nna ba e nngwe ya dikholotso mariha a moo ha tshwane le ya hae kwa hona tjena re wa ba ya mane ho bona ha ho bale ho a tjhesa haholo ke kgola le dipula tsa moo nako eo di fihlang ho ila ile hona tjena e soka bana kwa dipula moo nako eno ba di a fihla e ba ngata haholo ebile ke mona e bang e tsamaya le dikgola tse ngata haholo empa ho ha o etse tshitiso ke khotsi eo ka ho empa ha o etse tshitiso mosebetsing wa lesole tseo lesole le etseditswe ho sebetsa le maemong ona ao a jwalo ka dinako tsohle ntate na ho na le taba eo ka reng ntate Lekwala o ka lakatsa hore Mosotho a e tsebe ka masole ao a ileng moo ho a thusetsa naheng ya Mozambique ntate ka nnete ba tla nne ba tsebe Basotho ba tla nne ba bewe leseding ka ditaba tsa mosebetsi wa masole ao a bona itse ke thipa ya bona masole a neng ke thipa ya Basotho e hore ba tla nne ba tsebe mme ditaba tse bang ba masole a tla ba tsa a di kgatha mono ke maele e tletse ba e kgatha moo ntate empa ka fara ditletsa fela ho Basotho ba tsebe hore masole ao a ile moo molemong wa naha ya Lesotho molemong wa tikoloho ena ya rona ya Satate mme ba ba fe matla ka dinako tsohle ba ke ba emise ba e bang ba ne ba e tseba ho bua ka taba tse e seng tsona tseo tla utlwa jwale di kgwehlisa batho mangwele ntate haholo tsela tse ka bana tse di bile marangrang ntate na ha eba leseding ntate Lekwala marabela ho bonahala a hlile masole ao a ileng moo a hlile a fekisa kapa ho bonahala a ntse a na le matla masole a le a Rwanda ha ke phara masole a Rwanda fela he o se ile nna ba le ditlalo tsa hore o se ona le mosebetsi o ba se ba o itse o matla haholo ka kopanelo le masole ao a Mozambique ho ba hlileng ba ile ba fekisa dikgokgolo ba hapa e nngwe ya ditorotswana tse ne se di hapuwe ke tsona dikgokgolo tseo tsa dinanyeng ntate ntate Lekwala ha e ka ba ditaba tsa hao ke ho fella ha sona ke a leboha ntate mme Basotho ba tla nne ba bewe leseding ha ho na le ditaba tseo setjhaba se tlamehile ho ntate ke lebohile haholo eo he wena mamelo ma Afrika ke Captain Sakeng Lekwala ke ditaba tsa masole a ileng Mozambique wena mamelo ma Afrika he ke tle ke potele ke tle ke kgutle wejo nna ke mametse sealemoya ya sekgalo banna o mamela ka ke mamela ka marangrang go www.boafricafm.co.ls ke bala ditaba ke mamela malana wa fitileng ke dula ke lesedi la ditaba tse ntšha le tse ipetsang pele o tšhoke ka ona mokgwa wa marangrang o ke tšho jalo mamela pitsaletso ya hao ka marangrang ho www.boafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng
Momamedi, mamela putsalatso ya hao mo Africa FM ka marangrang ho www.moafricafm.co.ls o le hohle lefatsheng. O mametse mo Africa FM ka moya marangrang le ka kholo mo Africa FM sa setjhaba ka setjhaba. Mamedi wa Afrika metsotso e supile pele ho hora ya bobedi mohaleng kwana rena le ntate Phafaneng Kotsi ile mongodi kakaretso wa sesiu sa letshwele le betapo ho mane mo wena mamedi wa Afrika modula setilo wa kopano ene ya sesiu ile ntate Sematekana a itseng Basotho ba lo enta ente ntate Nkosi Khoza me makhawe. ke wa mala ho renya ditaba ma Afrika ntate ntate go tlhaletswe ke ena go Basotho ba lo enta haholo jang ha e hlile ba hwebi bana ba ikopantseng ba ile ba bona ba ema ka maoto ho ikopanya hore ente e ba teng sebakeng sa Basotho ena ha e hlile buwe ko ena ka molomo wa ha ntate Nkotsi molemong kapa sebakeng sa mokgatlo ona kapa boikopanyo bona ba lona ba sesiu. Ke a leboha hle makhawe. Ke a gola mme ka bokhutsonyane go hlalosa ke last law of kopanya bona ba kgwebo bo tsebahalang ka hore ke tsisa le tshwele le ka pho ile nda ke Sematekane a ile nga ntsha molaetsa wa setshwantsho ka setshwantsho se tsamaya maobane a mo teng a kgothaletsang Basotho go entela thibelo ya lena le bitswang ka COVID-19 a nako ya bona e fihla. Ke a gola o tla hlokomela hape mme Makgauelo le bamamedi ba hao hore lekala la habo rona la bophelo ka nako se ke le ntse le ntsha road schedule ana schedule ke nka se le thata mona go rena ntate ho entwa ba ke di feng ka nako e feng le hore na ke batho ba mokgatlo feng ba entang ana buena jwale mo dula setulo mme wa boikopanyo bona ba kgwebo o ne a hlile a kgothaletsa Basotho mme hore ba yo enta ha nako ya bona e fihla ba tle ba tsamaya ditilo tse ntseng di phatlalatswa ke nako seke kgafetsa le kgafetsa ntate ha o hopotsa momamedi ntate Nkotsi ke mofuta ofe wa ente o e ka bang lona le ba ho biwa ikopantseng le kentse letsoho bona hore e a rekwa ke a leboha mo Makgauelo ke ente tsena tse teng ha jwale tsa Johnson & Johnson le tse tla fihla ke a gola le tla fumana diphatlalatso ka bana paetseng mme tsa Sinopharm ke tsona di ente tse teng ntate jolo ka ha o boletse ntate hore le ntse le ho ntse ho entwa ka mekgahlelo le mmamedi wa tseba na lona ka hara lona le moifo o ikopantseng ho na le be ka bang ba wela mekgahlelong e entseng e enta mme na ba se ba entile bona ho jwalo mme Makgauelo o se ona le mekgahlelo e jwalo mme o tla hlokomela hore ke a gola ke be ke nyana ena ka pefile motho o se o sa hopole hantle e hle bogolo ba dikgwebo di ntse di enta di bua ka basebeletsi ba difeme di-mine ke karolo ya boikopanyo bona bogolo ba kgwebo e teng Lesotho kwa jwale re bue le ka dikgwebo tse ding tseo di neng di sa hlahelle lethathamong le mmuso o neng o le hlwaile ka lekala la bophelo bekeng ya ho feta re nke mokgatlo ona o teng hona jwale wa ho enta batho ba dilemo di 60 kapo ba nang le mafu a bophelo bohle so ho ntso ho entwa mme le basebetsi ba dikgwebo tse teng hara sesung tse ba enta mme ntate na ho na le taba e o ka phethalang ka yona ntate Nkotsi ka hara ditaba tsena
ya mme Makhalanyane ke a kgona ke ka taba e bobebe fela mme hore jwalo ka ha ke a kgona Basotho ba tla gopola re ile ra ema hodima sealemoya sena ha bopanye bona mme ho qala mme tona kholo o ne ile a etsa pholotso ho kgwebo ya Lesotho hore e bone hore na e ka ya thusetsa jwang ho e tshwarane ka matsoho le mmuso bakeng sa hore Basotho ba tle ba thole ente mme pono ya mohlomphehi tona kholo ka nako eno ya iwaneng a qholotsa kgwebo ka yona e ne ile ya hore pele lemo sena se fela mohlomong kgweding ya 12 palohare ya pakeng tsa 15 ho isa ho 75 65 to 75% ya Basotho e be ntile mme e le hore bophelo bo tse bo kgutlela setlwaeding mme re ho tla go ka etsahala fela mme Makhalanyane ha di tshwanang le tsena tsa ha bo lona di ka tsa kgothaletsa Basotho ho enta mme ha nako ya bona e fihla e leng seo modulasetulo wa sesiu sena ka lesole le betapo mme a neng a leka hore a se etse mme maobane ka molaetsa ona wa hae wa setshwantsho se tsamayang ke wa hore Basotho ba ente mme bophelo re bo thola enteng ena mme re bone mafatsheng a ileng a kgona hore a ente pejana ho rona hore dintho di batla di kgutlela setlwaeding ke nnete ditsebi di a tjho mme hore ente ena e teng ha e thibele hore o ka tshwaetswa empa e etsa mosebetsi o moholo mme wa hore le ha o ka tshwaetswa o ke wa hloka hore o ke ya o kudisa haholo ho o ka hlokang hore o ye setsing sa kokelo o a lashwa teng e nngwe ya mantlha ke ya hore e ka thibela lefu mme wa ka mme re a tseba hore sealemoya sena sa bo rona se ntse se fetisa melaetsa e jwalo mme hore Basotho ba ye ba o etsa ha nako ya bona e fihla ba dule ba sheba hona ba bo rona ba lekala la bophelo ba o etsa teng re a ikela ho ikentse ya lo bua mme ntate ngotsi ke lebile haholo ntate ke nna Makhalanyane na o tlo utlwetse ka tlhodisano ya SMS trivia ya Econet mo o ka ikgapelang 1000 malodi ka letsatsi kapa 20,000 malodi ka kgwedi true so o lokelang ho se etsa ke ho romela lentswe Econet ka SMS ho 65100 o nto araba dipotso tse latelang tse tla o beha monyetleng wa ho ba mohlodi haebo ho bobebe jwalo fela ya mokgotsi ha o araba dipotso haholo le dintlha di a eketseha tse tla o atametsa ho ba mohlodi SMS ka nngwe ke 1 lodi fela jo e re hle ke qalelle ngwaneso ke batla ho ba mohlodi ho bona monyetla wa ho hapa 20,000 malodi o hloka dintlha tse 60 ntlha ka nngwe ke 1 lodi fela Econet, inspired to change your world. hlewela o bone hape tsetsa lefu le hodimo ho monate hampe ke njane tlo hlae ka feste go tlo bona batho ba ha se ditlokotsebe tsa ntseng di batloya ke mapolesa ke ne modimo ke bona ba tlatla feste ga go matshepo wena letsetsa mapolesa ka pele ha o morena ka fana ha e fete ke ka lebaka la dithapo tsane tsa marangrang le mehala tse leketlileng ba ditlokotsebe ka o sa ga dipalo tshenyo ya thepa ya mehala le marangrang ke botlhokotsebe bo ka o kenyang tjhankaneng ba sia le setjhaba tlokotsing ha se hloka thuso ditshebeletso tse kenyeleditseng phano ya di-passport birth le death certificate ID le di-drivers license jwalojwalo tlaleha ba kenyang letsoho tshenyong ya thepa ya mehala le marangrang mapoleseng a haufi kapa nomorong ya Econet ya 143 mahala o pholose maphelo a senang molao. Econet, inspired to change your world. Mamelo Afrika metsotso e mmedi ka mora hora ya bobedi mohalong kono ke na le mme Mathabo Maswabi re na le mme Mathabo Maswabi jwale wena mamelo Afrika a tlo bua ka dintlha tse fapafaneng mona mme o tla utlwa ha se a le teng mme Maswabi ke a wamela horeng ya ditaba mme ke a leboha mme ke dumeditse bo bamamedi ba Moahi ke lebohe a le mmedi mme ditaba ke tsena tsa hore ho na le tlhodisano e ntseng e tswela pele mona e le ha mohamedi a hopola hore ho kile keng hwa ba le maoralamo a reng
batho ba nne ba ntshe tšhelete ba tshele mehaleng ya bona e le gore ba tle ba tsebe gore ba hape. Mme taba ena e hopotsa lehakola ditaba gore o hopotse momamedi wa maAfrika gore na ha naha tlhodisano e le teng ho sebetswa jwang, na ho na le mo e ka bang tšhelete e ntse potetswa motho a tla tsebe gore a hape kapa ho sebetswa jwang mme? Ke a leboha mme Makgawele, ehlile ke taba ya bohlokwa ena haholo jwang ha re ntse re dula re na le dipuisano. Bamamedi le basebedisi ba dihlahiswa tsa internet ba hopole hore ha ho na le tlhodisano re se re phatlalatsa ka melaetsa ba tla fumana di-SMS ho bona mong tse bontshang hore ho na le tlhodisano eo ba ka e kenelang ka mokgwa ofeng. Re tla bua marangrang, re tla bua le mananeong a rona a re nang le ona diyalemoyeng ka ho fapana hona mo Afrika mona re ntse re na le lenaneo ka Laboraro le leng le le leng ka hora ya bosupa hoseng. E le hona mo re hlalosang hore na tlhodisano e teng, ho haptswa dimpho difeng, ho kenela motho o tlameha ho kenela jwang. Ha ho le ka mohla o le mong ho na le motho ya tla letsetswa kapa a ngollo molaetsa o reng ha o ka patala bokana re tla etsa bonnete ba hore wa hlola kapa wa hapa. Ha ho le ka connect e ka etsang jwalo. Ka hona bamamedi ba tle ba hlokomele hore ha jwale ke nako ya tlala, mme nako ha ile ya tlala ka lebaka la mohlomong ho lahlehelwa ke mesebetsi ka lefu lena le ntseng le tswela la COVID-19 kapa yona corona ka mokgwa o tlwaelehileng ka teng, ehlile le botlokotsebe bo ka nna ba eketseha, mme ba seke ba iphumana e le mahlatsipa a hore ebe ba romeletse ditjhelete ho thoko mohlomong o tla wina sekete, wena romella 100 re tle re tsebe ho etsa bonnete ba hore wa hapa. Le seke la etsa jwalo bamamedi. Dintlha tsohle tsa hore na tlhodisano efe kapa efe e connect e bang le yona e tsamaya jwang le tla di fumana hohle mona, e ka ba ka hara masedinyana, e ka ba ka melaetsa jwalo ka ha ke se ke hlalositse marangrang a nepahetseng. Marangrang ana le ona momamedi o hlokomele hore re na le page ya rona ya e-connect kapa lebota la rona la e-connect leo o ka botsang dipotso tse amanang le ditaba tse amanang le e-connect hona teng, mme wa fumana dintlha ka botlalo. Mme kapa ha ho se jwalo o ka letsetsa call center rona hore o fuwe ditaba tse hlakileng tsena tsa batho ba ntseng ba re tshela tjhelete ka eco-cash, ke tle ke tsebe ho thusa hore o hape o so tsebe hore ha e sebetse kapa ke tla etsa hore dintlha tsa hao jwalo ka ha di-SMS tsena kapa ditlhodisano tsena di tsamaya ka dintlha, o tlameha ho bokeletse dintlha tsa hao hore di tle di eketsehe, nromelle tjhelete ke tle ke tsebe ho thusa. Ha e sebetse jwalo momamedi, ha re itlhokomeleng re baballeng tjhelete ya rona, re kenele ditlhodisano ka mokgwa o nepahetseng. Ke a tseba haufinyane ho nona le molaetsa batho ba ntseng ba botsa hore na ba fumane molaetsa o reng ba hapile moya wa marangrang kapa moya o letsang. Na jwale ke nnete taba eno ha re na taba e jwalo e neng tse e etsahala, mme re la ra fana le ka molaetsa o bontshang hore ehlile ha ho ntho e jwalo. Ha eba o utlwa o sa utlwe hantle hore na motho o ntsa reng a bua ka ditaba tse amanang le e-connect, o lokolohile hore o bue le rona ba e-connect o tlo tsebe ho tseba dintlha tse nepahetseng. O seke wa iphumana o jowe tjhelete ya hao ya sona mohlomong o no wa eketsa. Ke a tseba hona tjena ho thata, re batla ho eketsa tjhelete. Ha o na le 100 o batla hore e be 200 hotsane. Ke a tseba hore re tatetse hore e hole ka pele, empa ke tsa bonnete ba hore o latela dintlha tse nepahetseng ha o batla hore ho etsahale jwalo. Mme Makgawelo, ha ke tseba le haeba o na le dipotso tse ding tse mohlomong o ka batlang hore ke di hlakisetse bamamedi. Taba ena ya ho nolofaletsa setjhaba hore ba nne ba kene ka hara ba bang e ne sentse e le teng pele COVID-19 e ba teng, mme le kgotlong lena jwale e nolofaditse ho feta hobane hantle kgothaletse ke hore batho ba qobe ho kena ka hara batho, hore ho sa hlokahale motho ntse a kwana le kwana. Jwale ho na le sello se o tla utlwa mosebedisi wa e-connectara jwale e-connect na le hore e re qake o bona le marangrang a sa sebetse hantle, e ka ba le ntse le itlhopha jwang kapa le se le itlhophile ha kaenta, mme jwalo ka ha taba ena e hlile e arabela sello sane kapa e arabela taba na hore batho ba seke ba nna ba subuhlellana kapa ba nna ba ya kwana le kwana ho sa hlokwa le ba qetella ba tlile le kgodimo kapa le COVID-19 jwalo ka ha ke se ke tshilo mme.
ke leboga mme Makgauela ke taba ya bohlokwa haholo ena o e hlahisang ehlile jwalo ka company ya marangrang o tla fumana hore ka nako e nngwe ho na le dintho tse ding tse thusang hore marangrang a tsamaye ka mokgwa o rona re batlang ka teng hore a anele bohle empa eno taba ke taba eo re dulang re shebile letsatsi le letsatsi mme bohle ba e bang ba na le mathata dibakeng tseo ba dulang ho tsona ba na le mokgwa o re ba tlalehe hore ehlile mo ke dulang ka nako e itseng hobane ba ne ba tlalehe ka nako e itseng o tla fumana hore ha ke na mokgwa wa go kena marangrang ntse re thusa batho bohle ba bang le mathata dibakeng tse fapaneng hore re tle re lokise boemo dibakeng tseo ba phelang ho tsona yona ha ke hane e a etsahala mme empa ke ntho e re ntseng re sebetsana le yona hore maemo a tle a dule a le setlwaeding. Ke tshepa hantle mme hore momamedi lapeng mane o ntse a mametse haholo jwang haeba motho na lokela hore a tlohe ha pita kwana tloge ka motlakase ka hara toropo e le go sa bolokile tšhelete ena go palama mme re dumela hantle gore bothata bono le tla bo lokisa mme ditshebeletso ba di fumane ka nako. Ha re hlokomela hore ho na le bothata re hle re tsole matsatsi a masesanyana hore bothata bono re bolokise bo raditekgeniki ba rona ba hle ba etse bonnete ba hore ba bolokise e le hore basebedisi ba se ba fumane ditshebeletso ka mokgwa o ba ntseng ba tlwaetse ho fumana ka ona e leng mokgwa o lokolohileng mokgwa o hantle o sa ba sokodiseng mme ka nnete haeba jwalo ka ha ke hlalositse o na le bothata sebakeng se o phelang ho tsona re ka thaba haholo hore o bolelle hore ke sebakeng se ke phelang ho tsona ho na le bothata hobane ka nako nngwe akere o tla fumana hore ditora tsena tse ding di dibakeng tse leng hore motlakase ha o fihle re sebedisa matlapana a sola mono hore re tle re tsebe hore re di futhumatsedise hore di sebetse ka nako nngwe o fumana hore ka lebaka la maemo a lehodimo seo ha se etsahale kapa ho na le ntho e ileng ya tseka yaba mohlomong e ne e shebile motsong o itseng yaba ha e sa shebile motsong ono ba re mona sebakeng sena re ne ntse re fumana signale hantle fela jwale matsatsing ana ha re sa e bona re etsa bonnete ba hore re a potlaka re sheba hore na ke eng e bang e tswile kapa e bang e shebile mo e ne sa tlameha ho sheba teng ka lebaka leno re thaba haholo ha re ntse re fumana ditlaleho ho a bonahala hore re ntse re na le basebedisi networking ya rona. Nne Masabi ke dumela hantle hore momamedi o ela hloko hore le mo bolokela tjhelete ya ho palama ebile le mo qobisa ho kopana le batho e ka nnang yaba ba na le COVID-19. Ke a leboha ka nnete ke nnete haholo le Makgauela ba mamedi ba rona le basebedisi ba dihlahiswa tsa rona ba ne ba kopole hore o hapa ha o tshwanetse ke a tseba he hore jwalo ka ha ke hlahisitse re hloka tjhelete kaofela ha o qala ho hapile la o ntso tseba hantle hore ha ke a kenela tshebedisano phapelo e batlang hore na o hapile eng o e lata kae ka nako efeng ha o ipotse pele hore na ke ile ka kena tshebedisano eo nna jwale momamedi o tla fumana hore ke ba bua nnetana ka yona taba eno ya hore ha ipotsa potso ya bohlokwa ya hore na o hapile le hana a kene tshebedisano leo ka nnete ke a leboga mme Makgauela ka hore e le sebaka sena ka hore re hopotse bamamedi hore ka ntle ka mona hobe tjhelete batho ba batla e tswale mme ha ona sa batleng hore ho tsane tjhelete ya hae be le ngata a tsebe hore a phele ka mokgwa o kgotsofetseng mme ka hona o tla fumana hore batho ba wela mathateng ona ano a hore ba bang ebe ba etsa hantle. Me Masabi ke lebohile haholo mme. Ke a leboha mme Makgauela. Ameno Afrika eo he ke me Mathabo Maswabi ke dumela hantle go momamedi lapeng mono ka bana o hlile o etse hloko ha ke re buile le ntate Nkotsi a re ente le ha ebile o entile ebe se yena fela e le taba e ntseng e hlola e hlahella mona hore ha o se o entile bona ha o bolele hore ha ona fumana tshwaetso a ke re wa e hopola eo mmamedi wa Afrika jwale e connect ga nama monoto lapeng mono reka ka marangrang fela hore hela motlakase ha o tle mona ke feletswe hela le tse ding tseo wena mamedi wa Afrika o lokelang ho di etsa le metsi jwalo wa lefa ka ona marangrang ano mamedi wa Afrika e re ke tla ke bona hore na ke tla kopana le mang mona ke bona hore na ke tla kopana le mang mona Mashoto ha ke mona le kgale ke bile ho re ke lona ese mona bole ke o etsa la tlo ka tsona mo jana go ngwanaka a go bone kgobo ya ngwane nona e hodile ha ka ebe o rwetse ka enge ke eteng mamela o bapatsa le mo Africa FM sena ke sona bela selemong ya se sebeletsang mo Afrika merero ya naha tlafatso le ho matlafatsa puso e ntle ya setjhaba ka setjhaba ka nnete ba bitsitse le lentswe la modimo ka nako tsohle wena mo Africa FM ebile e na le boemedi ditulekeng tsohle tsa lesotho
metseng le metsaneng. Wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwedi kereke sekolo moga kapa boitshudi ba hao. Jwale ke ba fumana jwang? Letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle. Go Africa FM seyalemoya sa setšhaba ka setšhaba. He monna mashopo ha ke mona le kgale ebile ho hore ke lona tle monna boleki o etsa latlo ka tsona mo jana go ngwanaka a ko bone kgobo ya ngwane nona e hodile haka kang ebe o rwetse ka eng ke eteng mamela o bapatsa le mo Africa FM sena ke sona fela seyalemoya se sebeletsang go apofisa merero ya naga ntlafatso le go matlafatsa puso e ntle ya setšhaba ka setšhaba ipapitsitse le lentswe la godimo ka nako tsotlhe wena mo Africa FM ebile e na le boemedi ditibekeng tsotlhe tsa lesome metseng le metsaneng. Wena bapatsa le mo Africa FM o hodise kgwedi kereke sekolo moga kapa boitshudi ba hao. Jwale ke ba fumana jwang? Letsetsa dinomoro tsa 27640000 ka dinako tsohle. Go Africa FM seyalemoya sa setšhaba ka setšhaba. Amero Afrika metsotso e se le 14 ka mora hora ya bobedi mohalong kwana ke na le ntate ka bero khabanyane ke ile ka mane ka taung number 56 mo me manetsi malongwane a faneng ka setulana se mabidi ho moshanyana ya dilemo di 5 ndeta khabanyane khotso go ga uya ke a wa mo ntate horeng ya ditaba ma Afrika ya mo ya nna di tsela ga ke ka bero khabanyane ke ganthi so ke taung mona mahal se ku nna ke mo ya studio wa le batho wa taung mona ka ga lekhotla le leholo la DC ne wa na le mona so nga mo ke ga ga pale zo so ke le ba mameki bore da ga ba le mo itse wa go tlhokwa le mo sonte e male tsene male tse male ngwane le mo tlatsi wa le tsena la thuto e bile le mo parlamente wa matlaki mane le rile mane ne re ya ga go ba so go ya setulana se mabidi ga le mo go na le ngwana ya monyane ga o rile mo ya le mo ditano wa moshanyana ya nang le bokwa ba masako ya ba ga tsanela nne o ka nete go kopa thuse ba lo nne ge le batho wa re ja ga ja re nno ke tsetse a re tsetse nne o da ba tsenza tsena ka yena ga go di o sa ke ona sa ga ka le bile mo tla tsare tsona tle ka taba yo go ya o ntsetsa le ano le mo go wa le go tla tiro wa le ke le pele ka ba motlatsi a le tsona o tla le mo a le mabanting a hao mo nonne wa ka go re sa le anza a itlanne ka jare thiking a detsa le ka matlakeng ka mane a tsana ka ditšhele mabatweng a mane ke eng ka bua ba le ba teng ha wa ntilela hore ka tlhaloselo ga se ta utlwela ke mabatho a mangata haholo ao a ntsa le go tabela ke taba ya lekhotla gore gona ga le lekhotla ya ba ditiriso ba gore ge na na di se mefuta yotlhe ya batho sebeletso ka ba bonne ka ba bana batjha le batho ba nang le bokoa ke ka bona ne magauya o tla le mo a gore go na le batho ba mona bo tshweng ke dikgunyakunya ba bomme ba lekgotla ba bereng ke dikgunyakunya ga ba ba itsitsang jalo le gore e ntse le o ntshetsa bona mosebetsi wa ne pele wa leano la lekgotla gore ge tshetse basadi ge tshetse batjha ge tshetse le batho ba nang le bokoa mefuta yotlhe ya batho se ka makala e tla gaufi ya letse yo go yena o bona e fela bere gaga phutsalatso mmono go tlo le wa le ba phutsala re ka thaba haholo wena ntate wa ka haholo nakong ena ya kgwedi ya mosadi wa mo Afrika ya nna ba ka nne ka nete ke tabe go bana ke le go tla la ditse le setsa ga rota ba batho ba nang le bokoa ba ga ntse ge la ga ge ba tsane le re shele ge batho ba nang le bokoa ke ba bona mo ebile ke bua ga di nna ba ke monna mo so tsana le bokoa sa ka ga tsena ba tsana le bokoa ba bono yo a le ebile ke se sa le go tla la ditse le go ke tsa ka di le tse gore ke ne ke tla nna go le ke kuli a tsa ga go ba ge kuli a tsa ga ba taunde le go tla gore ga bona go tsheza batho ba nang le ke ba tlanka ba ga ba mantse ba se tsana mo ke ba re nyenye di tsa ga ka ne tsa wena a re tshwareng ka tsena ne sa ke no ha ne
sa etse ebile ga tswa dipolotiki tsa gae wa bona mo kgetsile ngwana le moditlhano mme ngwana le moditlhano ga a kgetse ka gara naga ebile le ka gara kgotla la gona la dipolotiki motšha ke motšha a na le moseresemetlhano go ya godimo e ge e entse ka taba eno e jalo nne ka gona ga iteo ya ka taba eno e nne a entse ga ke tsebe ga e bona le poso nne wane jwale go se a tsamaile kapa o ntse a le teng sa mathilo sa ka masego ka moono nne wane lekgotla la molao le tsamaiswang ka molao le ikolelang ditsamaisoge ge ne go kopane fela dikwaga tse pedi fela ya ntate ya nne ga re kutsa molao go ne go ile go ba le kopo e tswang mo go lokelang teng kapa itsha le tloa fela ba se le kopa ena nna re ya ga matha ona wa sale re ya ga ka nna ntse se ya setšhaba mo counseleng mono ya hlaheloe ya boane ga ma yo tshedi fa motlanga ka motlanga mo jale ga o itse ga matha ga se ke lo o ile ga le ba ka tse sa ga di matha e o bane ke ba e ba le le o ke ka bona re ya ntse ga le se ge matha bona o enne se zo no o ntso go la o tla utlwa haholo mapotwana go makonkgo sa ke ga se le mo bula nthaua tau empa ya ba wa ha ke thaona ka ge ya gona o ke ba utlwa o tla utlwa motlhago solo sa di ga se le mo bula nthaua tau yo ta bana o ntse go ne se re matha go se mo ka ga thusa ngwana teng wa ke le re nne re lokise puo ha ke keteka tjena ka tswalo ya ka ebile le kgwedi ya mosadi wa Maafrika ha ke batle go thupa e tleng tšhapa haholo jwang ga modula setulo nkgono wa mekete sebatane maobane a ne a mphafa o tlo lokise puo eo he ntate se ka ba siko e be siyo nne ke thata nkgono o tse ke nkgono a ka kere le nna jale ke a tseba na nkgono o tsipa jwang ka dinala tsa gae ntate kgabanyane re lebile haholo ntate ke a leboa nne tle o ntumedisetse go tlhopiseng mogolo mono ke dumela hantle gore o ntse a mametse a kere ke sho ka mehla gore ha o hloletse hodima qhwa ena o utlwa ka mahohle ke a leboha ntate o se a ntse a hlomphehile mamedi wa Maafrika ko re metsotsong ena e 10 nke ke o fe o kene e re ke tle ke potele ga futshanyane fela e tla ke gutla mona ke tle ke bona hore na ke tla ke se ke ena le mang ke bona taba tsa ka di batla ho ntsamela ka tsela e nngwe tjena mona mpa he re tle ke bone ona momamedi wa Mo-Aforika ke batla go potela je ntho tsena di hana di tsamela butle tje jalo ka ngwana ya hanang ho rongwa di tsamela butle jalo ka ngwana ya hanang ho rongwa ha ke tsona bothata ba tsona bo hokae mona lena ke lenana o lo fang ditaba tse melomong ya batho ka batho ba di tsebang lenaneo lena le tla ho wena ka shwalane ha hora ya borobedi e fetile ka metsotso e 30 ho isa ho ya borobong ha e fetile ka metsotso e 30 manta o fihlella la bohlano bekeng lona o tla le behelwa moyeng ke morao hlalele hlephe mamelo Maafrika metsotso e 20 a motso mo ka mora hora ya bobedi moha ke o fa hore o kena wena mamedi wa Maafrika mamedi o sa le teng mo mamedi khotso nna da khotsi ntate e le bona o soka o ela tlhoko tla nne masadi a ska e bua ntate ke le buile haholo mamelo Maafrika metsotso e se le 20 ka mora bora bobedi mo mamelo khotso ntate jwale ha motho o pataletse metsi karabo ya go tla ebe ke bona ka potse metsi
ka leboga ntate ke dumela mme Maswabi o ntse a utlwa wena ntate nnete dinomoro ke 59897 le 2121646 wa ke nomoro tse ka kenang ka tsona he wena momamedi wa Afrika ke dinomoro tseo o ka kenang ka tsona ditabeng tsena tseo re qoqileng le beng ba tsona le tse sa qoqwang e le hobane di tla hlahella ho a mang a mananeo e re ha o ntse o le sio ke tle ke bone hore na ka marangrang ke ba ntseng ba mametse ka mane ka Morija ka mane ka Pretoria le ka Quting a o ntate le kwana ho thono o buela fatshe ka borokgwaneng momamedi o sa le teng momamedi kgotso e ka ba jwale mo ho etsahala jwang momamedi kgotso e ka ba jwale bothata bo hokae momamedi kgotso ntate ke ntate Thabo mang ntate ntate Thabo ke itse ha ke keteka tjena ha ehlile ha ke batle hore thupa e nka me ho hang re nne re nepe puo na ntate wa ka ke hangata fela ke re ke ntate tswela pele he ntate le mare le yona ke ha se puo e sebediswang mo Afrika mo ke a leboha ntate ke a leboha ntate momedi wa Afrika re fihla pheletsong ya hora ya ditaba ka marangrang ka mane ke ile ka bala hore ke ba bonahalang ba ntse ba mametse wena o mamedi wa Afrika hona la ileng a khotsa ya khotsang ditaba mona thapelo dipholo a tsheka nnete mona teng hile ho bala ditaba like ha ke tsena e yona e bone jang mamedi wa Afrika jalo ka ha ke tshulo ke lokela hore ke arohane le wena ke dumela hantle hore lapeng mono o ntse o ipolokile o ntse o ipahela ka semonkwana o ntse o hlapa matsoho kgafetsa ha ho sa hlokahale o ntse o qoba ho kena ka hara batho ka hara tshuhlellano wena mamedi wa Afrika ha o le jwang ha o utlwile hore marangrang a nolofaditse dintho ha o sa hlokahala hore o nne o re o kena dikoloing o sa ile o batla motlakase o nne o re o kena dikoloing o sa ile o lefella metsi le tse ding tse tsamayang le yona mamedi wa Afrika ho bile molemo ho ba le wena hle ke Makhalanyane ke Makhalanyane ke lokela ho arohana le wena hona le dintho tse qhweshileng mona tse batlang ho